En sedang panmi madan ningkong Ornado nagamdak Al Nassr mentakamit haka Saudi Pro League Persyaik Al Fateh haka por kadwisteng menmit. Kabadang dairu kasinmi madan kaban ningkong jong Ornado nadu balakutno ka World Cup mentau senam arhajar arpohunriu. Hadin balakutno ka FIFA World Cup mentau senam arhajar arpohunriu bun kibal apelenti balano Ornado unsastang pan mi madano nagamdak Al Nassr haka jinikai haka Saudi Pro League. Haka ba haka ayom kabala dep dairu ka Al Nassr kabala yokore ka trofi haka Saudi Pro League. Kumta hak negi sisngi asngi kibala dep gila UI ba Ornado lawan pai ka klub Al Nassr haka training haringkat ka hairstyle kaba compare na ki weipat kisnem kumpa ke ihi haka ni kadur ba kumno menta Ornado lawan pai ka training ka Al Nassr dakar kom kapsnyu kaba kam thamai kumta ka Al Nassr menta kamit haga por kadwe siteng kan sami madan Persya ya ka Al Fateh haga jine ka Saudi Pro League. Kumta ka jing ap kemilinti ka balas lembha balano kenyo ibiang ya Ornado hamadan yelekai kumta menta kamit ninsay ibiang ya u haga jine kai nagamta ka klub Al Nassr haga Saudi Pro League. Bat kan ne kadiru kalinti jong Ornado ban po siya katong kasih jarkol mentau snem arhajar arpohunriu namar mentau watang duna satang arp saukol ban kenjo siya katong kasih jarkol kabalati kena bah tang hakane kayom mentau snem arhajar arpohunriu arhajar arpohunriu usa kenjo lani usapoy siya katong kasih jarkol namar yulese kalong kabasuk nagamta jong Ornado ban poy siya katong siya jarkol kabau duna menta satang arp saukol kabau lapoy menta siya kakarir kajong siya kakandai spa njipon riukol tengin sa iru hakane kajing mi madan kabandingkong jong ka Al Nassr menta kamit Persyaik Al Fateh hakapor katwe siteng lahato hakajing mi madan kabandingkong ka Al Nassr kan kurni amnya ka laipon bad lahato Ornado un peteng em ban tepkol nagamtak Al Nassr kublay sibun.